okurigera hari mukuru w'entebe yo kubanza hawe cyare Patrick Ruhweza omubero gw'omusheija gwashangwa n'uguzerero mu kiti kya vakedo hine kiyungu cyeka yabo kandi ogwo mukazi guri mu kitanda omucyambu cyeshagama abere narara na obwana bubiri bw'icukurugwe akakuru kine myaka 13 uko kagambira obukawulire orugino kinguka kanga kawora barukinga atikayimuka kaita kura mukisika kasanga ngo wafuire amazuru kufa kayiruka mu bwana bubere bubiri bugara nyina runuvu omushija yakoresa omuhoro kutema omukazi w'emirundi mingi hamuto hamwe n'amaraka atakagire kwita bita abaturani bagira ngo babere abatu bakabarebaga barukutongana omu bushwere bwabo ohulimba imukana bagenda n'abakora bagenda business yabo bene duka yabo Katuru bagenda duka yabo Katuru ne bakiyungura nuko bati tukahuraga batokera cyaro kuja kuure ngoma kanga bijanye ncyakara obwira bwaja kuca kwimuka korora twasanga bamazera kukara kufa bona munzu busa muntu no omukazi no musaijogu bali batakaturaga akatonzi kora kugamangu batokere oba bine karubatabanize ngana bakaje bakamesha mu ofisi yanyu kinkachuraga bitu timanyire kiru nambire kintu kikakukirisira ababiri aba babiri ni baturana bijukuru babo bano munju kandi abantu bo baterendura hashamwenda gweciro bahulire omukayikuru nagamba atenyi wanyitaku akumaliro bizikira sayikumenemu abahura omuntu yakingura urwigi wakingwira urwigi kurora ni senkurubo kumara kumurora ne barora mukisika basanganye ne nkurubo bamutemere ne panga Rosemary Baritondero yisirwe nubwo abira rugere na mugongo ubwa nyuma yo kutambura n'abaramajukuru go mu Fort Potro okuzana mugongo nyo bano abantu yetwaza yabo mbe nimbarora nka abantu abakristo abantu abagozangana kwa babemba kumaba polisi tikereza kugamba hanshongezi bita abagenzi basigabana mushanju omugandi orukutekatekwaho kubatwira nyangarize byanga mu district ya Mitoma ruko y'amatungo na munonge mpunu yashangwa yisirwe mu Rakashenshero Ero nkamunana gambira umusigaza rwakwiba kibe cyo kibe cyuri empunu uwo muzimu gwo biye guri omukwibe empunu bamukwatara ncyakare okura ngweke bamukwatara ncyakare nagambira umwana yaguze n'ikimaza cyaka kwenda ko so yindi kwebembera nkacyama industry ninga meya atwine mu cases of course kwera kukumanya we can never be in a society free of crime konka ntujaziro tolerance justice kutwara amateko mu ngaro kwatu umuntu mukamwita ni tujumerera okwiba nkacyama industry bakashira town council tuyonza kutandika umuhigo wabashuma umushuma hari abo kunywenja goko mbibanda report zona zikozereki zawire so turinzire justice ifurembe batani bakiga bisabura umuntu wena kureba ngo twagera zero tolerance to crime yes kakwiba bakabehera nakarukunyu kabekine na bushe kakubaga konka bakaga bakatwara mukakasunu bakitire bose wache abena baga kumanya nabajaru kunywa stage nabaga embuzi yona sanga tamiya nabehe bambehera munayivu kakwiba Gasha kwa Jonan Tusingwire hamwe na Ben Muhozi.